I treći dan da vaskrsne, i sjetiše se riječi njoj, a vratiše se od groba, javiše se ho, 11 i svima ostalima. A to bijaku Magdalina Marija, i Jovana i Marija Jakovljeva, i ostale svima koje kadaše u apostolima. I ovima se učiniše njihove riječi kao pisane, i ne vjerovaše im. A petali se da potoče na grob, i na groži se vidje samo poklove tijela i žen. I otide čudeći se u sebi. Trojičin dan 2025. godine, Budva. Slava tebi je, Gospodi, slava tebi je. Pomio nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši i pomiloj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Se molimo za blagoslov Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Se molimo za visoko preosvećenog arhijepiskopa i mitropolita našeg Dionigija, za preosvećenog episkopa našeg Pajsija i za svu Hristu braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za gradova i za sve žitelje njegove. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Svi milostice koji bi Bogi tebi slavu odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvijek vjekova. Amin. Spasi Bože i ljude tvoje, blagoslovi nasljeđe tvoje. Amin. Spasi Bože, hramovaj, poslušaj milosti svojom svojda sada i uvijek i vjekova. Amin. Spasi Bože, gradova i žitelje njegove, svojda sada i uvijek i vjekova. Amin. Premudrost, posjati blagoslovi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisilo vijek vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladiko svjati blagoslovi. Hristos, ustaniti Bog naš, koji oblikom njenih jezika se nema poslao svetoga Duha na svoj svete učenike i apostole. Molitvama svoje prečišće majke, prepogodnih Bogu na suprotnaca naših i svih svetih, da nas pominuje i spase kao blagi čovjeko ljubi. Amin. Molitvama svetom vladike naše, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Otca i Sina i Svetoga Duha, vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, prepodobno monaštvo, draga braće i sestre, draga djeca. Kaže Hristos, ako me ljubite, držite zapovijesti moje, ja ću moliti Oca i poslaću vam drugog utješitelja, Duha istine. A ova ljubav čovjekova prema Bogu ne predstavlja ništa nego odraz i refleksiju one Božje ljubavi prema samome čovjeku. A ta Božja ljubav počinje od onoga trenutka kada Bog stvara čovjeka
po svome liku i podobju. I nastavlja se sve onda dok Sin Božji i drugo lice Svetog ne uzima to isto tijelo, liječi ga i vaznesenjem svojim proslavlja i uznosi na nebesa. Tako i oni ljudi blagodarne ljudske duše koje su prepoznale tu Božju ljubav, također osjećaju ljubav prema svome Bogu i svome Tvorcu. I kao što sam Hristos reče, da ta iskrena ljubav prema Bogu rađa i revnost prema njegovim zapovjestima i revnost za tvorenje volje Božije. I svakako da se svaki hrišćanin, svaka duša pravoslavna bori da se oslobodi od grijeha i bježi od grijeha, ali to nije i potpuni cilj, nego oslobađajući se od grijeha i oslobađajući se od svega onoga što nas razdvaja od Boga, ne treba samo da se na tome zaustavimo, nego nakon toga i da svoju dušu oplemenimo onim božanskim vrlinama i božanskom dobrotom. A svakako da to ne možemo učiniti bez Duha Svetoga, kojega Hristos obećava poslati i svakako da šalje. I na današnji praznik mi proslavljamo silazak Svetoga Duha na apostole, ali i na sve hrišćane, na one koji učestvuju u svetim tajnama crkve, koji Sveti Duh koji rukovodi crkvu i svakako savršava i blagodat daje onim svetim tajnama koji se u crkvi vrše. Tako da i mi ne bi bili samo posmatrači, nego da budemo učesnici te blagodati Svetoga Duha i kao što je Sveti Duh tada sišao u Jerusalimu na svete apostole i učenike Hristove, a tako i na nas silazi, da nas oblagodaćuje i ispunjava onim nebeskim vrlinama kojima mi svjedočimo i svoju vjeru i svoju ljubav prema Bogu. Neka je srećna slava ovoga svetoga hrama, slava ovoga grada. I svima neka bude na zdravlje i na spasenje. Amin. Hvala.